Hello, Shopite ho. Thakat hani masanga anak ki close na bazar India ki tinulam kalanga na omchu. Di sa idam sales na hoy beset ta daw jaza na ki kado ay tain tunni ko hen V-MART company ten na India dinga bazar thupi mama V-MART ten tunni ko na hongdo kita wen amun mama chun ka chiu menang gavil te tai no tunni ko vlog cham chai ne vet do ho ka channel la. Lai ve vo V-MART market ki hongdo kita lam ka khopi ana ve ven ole tunni he. Sila V-MART na masa bazar India ya sales hoy lo ya na ki kha to V-MART ti tabanga minigat ki deutay lai athali le nulam ka lang kyong ki ha to wow nasa mong eh so hi aman a price gabe autte a price kamo tay ben la sang ni le zala som ko le ko he tagin jato balawang amasa bazar India sangal double a hoizo kono branded ngantay laya hi film director ho ading oi pu ho puloy jagob le som ko le ko bo he man somi chiong he jagob le som ko le ko kaya so pite ho tu na ban banay na viautin itabangam bazar India khel jobam ai lo le bisal sanga hoi jam ti pa chuna tuni hi first day opening da he khar ke lo le tuni tarik som ne liget na tuin ana betau to so ai la em hon dei dia set powen gam na kol la lin la hon de ada je sao nangin chat to bang na hoi na chuna da vel le o gam dang tamil ho aju bang ye ngam itu nang alam quality ha Ahoy, okay. tam ko kopi ang changkang mama yang tan bang le yan ang tuni Hả? bang itu na cho ham Chile. na betaw boy kung sige le ka channel na betaw Tony Sang Boy YouTube channel silay hin Tony Sang Boy official nanti do Tony Sang Boy official wow ka favorite ka do me ji nang andai de ka ta sinun na wai po adai ji na ji Ada dia set here. dai dia set lo okay al saying velaw chen ci samar janganga ki zo hin chang kana ki samen janga hin ading Tulang hi puteo bihari ho adi mo mo ke siamen te ichong ha wow jintuka area vetau te jintuka media maga tamo price hin check ngate e ho megan thei ki ya price ki check ma sa tai tai sang la ja thom la som ko la kwa ki mo he branded ham i ham mang kai poi black day nga chen dengan vom ngan hi lain cargo ngai sang ho dengan cargo omen la sang la jani sang la jala som ko le ko he branded cargo tin nong ka de ya ka ki cho tai ding he kata cho po tat tut jeng mi wang ka kap kha to wang pha wang se ti dam so pe ko lo ngan ja ho bang dat mana ha o te sige la som ko lo ko nào cho nào lên na lùng thấy na tôi nhìn bây giờ không kia hồng tỏi nếu phát giả xây tiền Hồi mãi. lại hin collagen to ka kagin chat to ba le masa bazar India sanga to da bola hoy eh ba belaw chun na lai no mai sang khol hong so nó khát branded cái lâu na hi boys không biết tao khát lai bill station bill pe namun cho he V-MART kiti hi India dinga bayar thopi ta khat hi in Delhi Mumbai Chennai Bangalore hong namu so kai tu kun nga Lamka khopia hi tabang hung ki hong do kit he tai lai bill na ki pe de hung kai wo nga ho hi kopul dikitiam company men jagel la som ko loko
tuân trung lâm có vẹo thì ta bằng ngắm na không ta cọp đúng không trung lâm first floor vẹo thì tiến may I help you nang na pan ham lại staff ni ham nang là staff mo jago chapang diaper wang chu pura offer hoi ten kan helai mai mai he na chepoya poi moi vet le ki dam wanga chi hi chapang ho V-MART company jacket sweater ki siam hi chi hi ja thum thum do he oh my god man thom ta ve lai ne khat hong explaining ka tin chapang kut ki khui saman lo ho na new year he nang Christmas hi yong la ti sei da ham emergency ani khat ni bo ta chu ta kum ta thin na de hem velau tu la ya na cha ta tu ta bang ta le na de ham kut lai no men na ready made chapang kum sagi kum gut kum som tay ang velau tu western style ki khui when Houston style ki khui chota mer khan sang khol ki zo e la ya hi cho tu lai laksa te na ven second hand ga chole janga ju ko pe thau thau la ya ha je thum na som nga bo he cho hana anoya kamis su tarong ga a thei asunga ti sa dong a thei achunga ji a hom la fashion that hiang na so te ho oi thei mamai ka gin chat changa aman a thomen a brand jo na tang kyang ko ki zo nam tai kyang ko chilai hin cho jingka thai nang man thei ti vin aman ga ven ka te zat mong moham zathum na som nga ha ka te ki man tame online a jali zanga ga order hapta lang ga nga jing sanga lai ho lam ka khopia V-MART na hong le bai che kem cha che na mo yeng thai jo tai lai hin pasala sneaker omen cho oi ki ne ki man ta chong fashion boot chong janga la som nga ngen dan he man he ki man mama jengin lam ka khopi ga velau tun na khan to nan ta ing dal khom hi ta ya lo thel wai cho mi pi ding gel na jala V-MART te hen hon hi ding he chulai hin han kyang ko po yang sang alai dul teng India met tam la khelo na RLP lucky company che Christmas teng la New Year teng la ki pa ta na jin cha ta dul teng a polish bol ngai lo ki pa men yiwar so jong sandal hi Voli company ki tin aman he ga vela hon jani la som nga bo ana ki man fair fashion nya lam ka khopi koi ma chan won tha chunom be set pon na je cho iti sai dam second hand hoi thai be set ji a brand thilong ki ngai cha talo atha ayong ki be set talo second hand ai ngol gam hoi tai na so awang ka bang ka be pe kol design hin wanga hoi mama dahin pu thang neo men nagin chak sanga hana sa ngai won ki zo ha oi thì khăn tú mà mày lo jirbam lang ato lo pai mta lo na jiri lang ho hu emi ho hoi lai ba na kai du tam min het nom de hen na jiri a ko na jiril bam lang tat bunga ko na hong ki pat ne je na na khol ga sai te mo mi pi ho hoya na kai je bam tua he atam rồi he asam là ngao ho cái vậy tam thế cái hết đạp nhưng pi nau thang yo ama hi le manager है ना V-MART कंपनी adinga हम हेलो भाई मेरा नाम टोनी सांगबॉय है आपका नाम बोल सकता हो कहाँ से आया और इतना साल एक्सपीरियंस हो मेरा नाम सौरभ दहाल है। हाँ। मैं पिछला 3 साल से रिटेल पे काम कर रहा हूँ अच्छा 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 और मैं अभी सेनापति में रहता था। सेनापति मणिपुर हाँ जी मणिपुर। V-MART खोला है क्या उधर में भी V-MART नहीं खोला है। हाँ। दिस इज द सेकेंड V-MARट एट मणिपुर। ओके हमने एक इम्फाल पे खोला था लास्ट मंथ, अभी यहाँ आज लॉन्च हुआ है। कपड़ा अच्छा है ना हाँ जी अच्छा है, सब एवरीथिंग ओके ना एवरीथिंग है। ओके ओके ठीक है भाई बहुत शुक्रिया आपका नाम बोलो एक बार सौरभ दहाल मैनेजर है ना ये हाँ जी। V-MARट मार्केट की मा मैनेजर पा है ना चीटिंग लाने का की मोपी थे मैं पता है आप बाहर से कितना भाई किधर का है पंजाब और दिल्ली नहीं मैं इधर ही का हूँ, मणिपुर सेनापति का है हाँ जी अच्छा अच्छा सेनापति का। मणिपुरी बोलता है हाँ जी सब हाँ जी ओके ओके डोंट वरी तक si pa mi mai ho okay bo nungak te lai hin ko kaya ano me wan hoi nam le मैं हवा में bang jat na ki choi le
cái chỗ lẩu à cà phê mai ngày here May na. Pa na lung thai na thil ho hoi nam. không hề ấm mày Thâu về mo hoi. Wow. Chi sang kana ki zo he. Chong ha fashion thovin. Tin char sang kwal wan om be set he abo na hoi thei so kai nai si pasal to ka ho ya kai ho ha. Size 28 he V-MART anong ole cargo fence on ke cho pa yeng thayu aman nong hi mundanga sanga hlom ma hlom he sang la jani bo sang la jani na pila chang khat nen le tu which is showroom style 32 me ya demo yeah kat gabelau chun ay bill pe na hin na sangkol ho wang hi kagin chat to ba le ama sa bazar India sanga chu a branded jame guys na mga anom te hong via bo to chu ga chai ta na sum lam chu bon ho ta mo de hin ama sa kat ke lawai la bazar India sanga naw khat quality dom pal kan pong le kol design from deu tai dai nu Lamka FC com certificate na hi bro share bon lagi kan ko ta sum cái này vẫn quên heo kim nó lu nó cái phải giống từ heo kim sao mà tội nắng con chung sẽ lúc đó mới chả vay cái mấy khách này mà ay lai pinachop pina na chate thì vì cái chó về là kén cổ keng ko bon sống so thôi cái chỗ đó ni na o jing lam tên là nào bên nghe sum anh ko cảm giác tôi nhìn sống anh cái lại ka choi poi ma cha loi panung kan jui dam dam na Christmas man nop na si bay ka bol ta ay kan uong kay YouTube na beta tu jan pung ko tiang qua mi lo ai tan zan ai tan na New York ko na hi ja hi mi ki hero gam heta e nu te bazar sung đó ai belau chun कैसा है ठीक है सब बढ़िया कैरोट कितना कितना भाई दाम बता दो एक बार कितना है कैरोट भाई जनी लो सोम कैरोट nutia bazar hi nal diwa khawe kan kap no mahin ai ka gang pa ya me dam dam na demi dama tunai ka phone hoi dan de bol lang ho na yeng an kam zo do lo mo gang e sing tangan kambal sit set jeng bo sa duhon bo sa to nga ki hon thayo wang tulai ta ka ngol ha kichi so na pat sagop he ki cho de ka til ka sum ne dai lo ji ka ki cho jo lo ana ve yang wo camera kan kap me so pite ho ano jong sa tai ngal chang sa kha sit set ngal chang kana ngal bevo very fresh ai pi ki sayong le laya second hand owa phating pon na guys hoi lai showroom ep building haima mai mall chunga building ki sayong le lamka sunga second hand hoi ta banga mun danga hoi lo ding ai tan bedau chun budo ha wal set yang na size o malong ki vet ven nang number 7 number 8 number 5 numaya pasala la kaloi panang to sang ni mananga ki chogot he ken bang ka chajo jap pon na tilai la new bazar len tong hoi studio mai jet khoin SBI opposite khona ahoya hoi jeng azu hoyang hoya hoi jeng hong belau chun ki si lo de o second hand is the best